Siana ili sina ukumu nini kiokoni cha umundi nisi atiwa ni thayo vala ingina siamusi umwesi asembwa sivitali nuwa silikali wakitui level 4 itina wakwithi wa siuka ya akuma ni mavu kwa kila kikwililwa kwithi wa sikiwe sumuleune kisioni cha sio kataka kila kichanika wa dini anzambani kiliombunge cha Kitui cha umiloni wa sua kauntini ya Kitui aikithi mauvo kivu wa kivalo cha chanika Mwama Kilonzi ni wasekana itina wakukwata livoti yuluwa siana ithi ni wasa itambia metoki kovika kisioni ki vala wawetakana ni wakwati anisia kukwata ngali ya ambulance ila ya sembia tona tulatuka ya kwalo ni mavu kwa kila kiuweta kwithi wa teisumu ayumia ukani muvyo kwa asiei kavindani kala kwethi wanangusa nisiosia kimisi meke kuililikilia kula kwisiana tanzia imwe ya kuivadhana na siko siya muthemba ona uyovo mea siana ithi ili niyoso ni maovisa mavolisi kuma kisiseni cha volisi cha Nzambani na yata wa nyumbani ya kusuvia mea aku ya Kitui level 4 yeteleta kuikwa udhinzi kumanya umo wa kikucha siana hii ngili voti ya Cheni TV Nito Faith Mutua.